Nyame Adom kokopiem ewa so Jamai Mansini mu akroba akrefe no asikuma wamo anya police station na ne ebambofo beba na wabokro ne ho ban no nam so ama DCOP Joseph Osubempa yo no na ya poemantem nyina police commander e de afutu amase na mpempe no nepa benum ekotocha police force no wamo brom ne ade wo so mo enya sasu no ban no sanse police force no a ene be mo bambo Abra womo epa hontuma post station foforo wo esikuma police commander DCOP Joseph Osubempa edi ato womanfo enim se womunya hweye pa woma ya na womo etuhye posifo eso no wo kiremu a enya ade a posifo ebema ho kwan kra amasafo akoso edi nsemone e wo mamu a wo ya saso amfa buo a mo oman yes remo wonya asema enkofa buo ebuo obato god anima enso ensesi asem so yesi asemba yedi anu neka anu ne yedi ka sisi asem nti se asem bi si oba ha ne obi na nyoda no akosombo district commander akobo na mane okana utrimo ntino a oko divisional commander ho e ma mi otie fefe ko okana zo de ma mi kan mi dem ni nya adwe no ba ko fedia no ba ka regional commander ha mi so mo totobo ha fo mo totobo ye ba totobo Mrashebejeni onu nso ewo empatemu ho a osan ya osoafo bedi ichi onu na we Ghana sika semso Thomas Nyako ampem e de ato omanfo ewo ho enim se I have said this and I want to repeat here. So if there is any town, if there is any community in Esojamang that is very promising, that has the potential to become a very big community, it is Esikuma. The location of Esikuma is very strategic. Krobia eye nkwanta kro. Sa kro no ebuyentam. So wujina Esikuma roundabout. Even midnight, opeka akohoa ubenya. Opeka akonkranga